Ko le bigi mau ho whangate ngai whatap ko tau beto tau whake atu me he whaleni. Ka tamo ke whakanga tonu atu me he whale whapure anga St. George me loto Nuku'alofa. Ai o wau pe mo e proklama makehe i he whata ko ia o e ahoni. Hangepe ko ia na e whakaha me he proklama tatau pe i he whiawhi ko ia ane awhi e toko whakaaho mai e ngai whamatala ko i kono Moimoi i ko ia ko e toko ua nei whawapau una mau ai vailasi pia i he mahaki Covid19 wa pia ko e hoko atueni i e ahoni ko he ato ngahi whamatala fo o e toko mai ke toko ni be ke whanonga ko au whai he kakai ono i whiawhi a ni o ko kamatai a lockdown ko toa a tongani ko hi foki ko e toonga ko iau ki ai ko hike lape ki whawapau i mo mui he potunga aue mo ui ko whea ngahi wheitu ko ia na e whanonga holoa e toko ua ko whawapau toko ke hau ka pau te toko lahi ange mea hene ek pale mea Hu'akavameiliku pehe ki ek toko ni pale mea po a stay ka mai ek minister potunga mo ui toke ta sa ia piukala Ko te risi mo ta pota anoa ko ia i hoa tāni. Ne pō he tau whatahaka ne pō. Tai whahoka toko e ngāua e kuwhai. Ai au ku awe lewa te hoa koe ne pō ana positivi o tau tāria. Tai whai lewa ai contact tracing te ko no wakai. Ki nā tolu koe e whai i nā wā Pena na whitawa ki te whinawe aki ka mo whinawa koe ni os mahino pos TV whai ane pō. Ka wai wha marola hen ke to ngā mo ui ka ma ai ngahi waa pe ka waki te nā ngawe ane pō. O wama ke pōpongi no maa mai ai ola wha mui taha koe i he siwi koe ni nei whai ane pō. Ki ola koe ia maa wai mo e keisi fōu e tolu. Ki keisi fōu e tolu koe ni ko family pe ia o Tongatapu. I he ora ko ia na hanga ko kurau ne ma wai e se tolu ko ia ka ko tolu ko ni ko family pe ia taha ko o case positive ko e I ora ko ia i ga si ko me ne po e ko ki fai ka te lista mo ui ne ma wai positive case e tolu positive case e tolu na to e mawai ko e sivi na ne po ai pa ko positive case e tolu ko ni ko fa bi ofi pe ia ai ko hoa ko fa nau ai to taha o na hoa ko mo positive ane afi ko to en ale va ko e ka na to na sivi ane afi na negative ko to ai ko a mai ko ki he ahoni pe na fa leva ngawe mi sa ka ma ne pot ngawe ke ave leva ai togoua koe ni, ka uma ai family koe ni o mahino ku Post TV ki mua, ke tauhi ki nau tolu ki ai, e ukamata asi mai, ai taupehe hange koe ki mofi moi mea, i ki nau tolu koe ni nai mau koe Post TV. Ka te tuku hen ke misa mo ui, ke toki hokot ke ti teila o e mea koe ni nai hoko. Malo ek pale mia pe pokoni ke ufa malu at pe he kalau tap kakatu fa kiat pe he ngahi media ka ata mo ko fenga mari ko ni ke ki fa matala pe ki he ola ko ni o ku na me at ki ai ek pale mia ai ko yo positive cases ko e na ma ko ane fiafi na e ngawe lewa e potu ngawe ke trace contact wa ofi taha. Aia ko e ongo keisi ona immediate family. Pea na ma upe mo kau contact ke kau ngawe he waka pea na to ai toko tol ko keisi tolu ono na lava to ane po. Aia ko e foi toko tolu ono ko ia na lava sivi ko ia ane po. Kau ai ki family ko ne to ta o kau positive cases ai ko e ko no hoa ta uahiva
mo i ki whanau tau wha mo i tau tōru. Ai koe whamili o toko taha o kau positive cases o nau positivi mo nau tōru. O kulawa peke mauhanga tala he ola koe CV ha taha o ku e lava ke tau pehebe o highly infective tene lava whakamafola. Pea koe a pea koe nai hoko koe ni. Nei toi whai e ngāwe pot ngāwe, kau ngāwe aneu. Ki hono CV e kau ngāwe koe nei ngāwe i wafu. Koe ola ia koe au ki keike ma, mo toko lahi koe nei CV. Pea koe taim nei ma mai ai o toi whakapapau e CV koe ni, o e whamili koe ni. Pea koe priority lahi taha koe, e potu ngāwe he tai ni mi. Koe ngahi contact pe koe kohai na nau whewhauhi pe na nau wheohi i he tau pehepe me ane afi o whai ki he ahatoko nā ki o e wike ko osi. Aia ko tui mahalo ku osi ai whanongononga potu ngāwe ki he ngahi media. Pea tuku atuai e ngahi wheituu. Na iai ai kau ai ongo positive cases ko ni pe me aha toko na ki sapate monite pe mo tusite. Pa ko fambe ke te hanga o lawat. Me he tahaua ki he taha ho aha toko na ki. Ko mo tolu na mo I he Rodney Lika Sop I whanga. Taha ki he ua, koe whare koloa tonga o Solomone I kahi hifo I kolomotua. I aho sāpate, aho tolu noa sā nuari, hongo fulu, sia sue siriana o matahau. Moni te aho tolu taha, hongo fulu ke taha, MPF Bank. Ko hai ia mou tolu, na mou ilo ipe, na mou I he feitu koe ni, mou whanongo le lei mai. Taha ke tahaua koe apiako kinti a ela I whangaloto. Tahaua ki he ua, koe Chinese Shop, KFC, halavuna, hanga hifo ki he waftau whaahau. Pa koe hawhi ono, koe lotu e whiawhi I he siasu esiliana o matahau. I he tūsi te hiwa ke hongo fulu, koe panke MPF-a. Aho kakato he taimi ako ai kinti a ela I whangaloto. O ki mou tolu, na mou I he eria koe ni o whatatau ke taim koe ni. O ku mau kore atu, ke mou nofo mau I api. Home isolation. Pea ka pau o ku ke ongo I haki I puke pe koe mofi, pe koe tare. Haki hame o ke ongo o ke puki. Nofo mau I api. Inu pe vai, fo I panatolo, o ku iai e fika na e tuku atu pe e he potu ngā oe ke mou whetu utaki mai ki ai. Mou talatala mai he telefoni, ke pia whakamahino I na mou I he whetu uani na iai ho mou whe kau aki pa mo e positive cases koe o tau tala noa koe ki ai. Koe whika koe noa walu noa tahahiwa, noa walu noa tahahiwa, pe noa walu noa hiwa tolu nima. Whetu utaki, oua te ke hau koe ki whare mahaki pe te ke toi aluholo. E mauho o konteki, pe e ngāwea te kau ngāwe potu ngāwe, ke nā o atu ki ho api, o to o mai, o whai ho CV me iai, o toke o mai ki whare mahaki. Te nau alat ko ia, te nau teunga malu I ki nau tolu, ke ua toi hoko atu, toi palopalema koen, whekau a koen pa mo e Covid19. O tui ko ki whamatala pia ti o atu I he tainimi o whekau aki pa mo ngahi positive cases o whaiki ai re taranoa ko ia I he hoatani. Malo. Koe whehu I nia fufu whawawau e pito ke whanutari.
ko te te wona ka kai ko ni rondo ko pudere mai ko ni hala ke dere mai ke fataha ko ngahi kutua makasa ngahi pausa ngahi fare koloa ko kiu go ya i ka ni tu ya we au ke no ko lava boa ke ai ko lava ka kai o sko ko e fe uri ko sai tu nga e ai e lava be do ki ngatolo taimi e fusia pe ia e taimi a wai ko e taimi ko na e alo ko fe ui ko tu e taimi mi e ke tu pe ki he no kai po pe ki fa ha kai ki ai ai komiti pe te ai ha fa nga mali pe kai ai ko hange ko malo no mai fo matala ko na ke fai pa no te va kai ka ko tu e taimi tau ki lockdown pe he no malo e te ki fala e ai e ma una mali ai fa tau na e tapu ti pe e ko malahi u farkoloa kai na sina e a oti ko na mana vasi pe na tolu ki e marino go ko ka ko fra tau pe na pe u ala te tota ha ka ko fu ki u ka kai na fa ofa to ka fa lo mo ko si o ki u go na fa ko ko e mahal ka ko be da tau go tu ki ai e a u ya ki he ono ya ku te pe ke va va be u farkoloa ya ka ko ate e pare mi ko mu pa ta Malo mi te mo ko mata mau inga u to pege ke fatonga ai ka hi me u ko ko ni ai te tinga ko ni ka kai ke te te e sai be fatonga be fa te si o ka ko to ta ni mi ta ke tu pege no malo Tama i pandemia ko ki tana ka pe ki fe hui ko na tonga ko la ve pe ko ke nga te ko nga ka ya ko ki pa mo ngahi talafta anga au ya ngai family o ku ika ki kakato mano se ni me ko na ngai pa ngami buli pe ya ha maro e fa ata e ngai fe tu talafta anga ki fa ho ko ni no ngai to pa anga ko nya ka kai ko be me i he taimini he boa ke taimini ngai pali talafta anga ki fonu pe aki ko anga ko e vakai e a o te ka taimi o si pe ko ho ko ni tau ni te ke ya taimi te Pamalo de mai ko ka to u service ko na mo o mai o kutu e tai ni mi foko e tu tu ni e ko no kai te fai pe si o ke ange ko tari ko na anki he casa mo be o su ko ni ta press conference te fa si o te assess ko ha tu ma ki ai ko ka mo pe ton ke mate te ange ka kai ta ko te da lockdown ni yo te na to e pono nga holo ko nga ko nga fe ma alo Malo apito ik pale via mo e ki minista mo ui ai ngā ue whai. Ka koe polo kalama koe ni hake mo tracing o whai. Mahina mai pena na i Tongatapu ni. Kau whewhe lewa tu atahi i he tawhaki koe. Lau, osi pe whanongo ane uhu koe he uwhakaiki ke umea peni. Ma whanonga kau ke puna e wakapuna kau kai ke umau e au pe koe alu ki tahi pe ko hawa puna whakaloto whanua pe ia ngā ua. Ko ngahi ta ofi koe ki ai, ka pau o ku peisi pe o ngā ua e koe ni heni mo kakai na nau whiohi. Malo pito e Luciane ono o hake ai isi o mahuinga koe ni koe oku ta ofi koe he nai ai na usi aule ngahi waka ia ki tahi. Na e puna waka puna neu, na e toko tahe kau contact o e kau positive cases na e iwawa. Pea na e puna waka puna ke whakafoki mai e toko tahe koe. Pea ua ki ai, tuko e ngahi mea tesi iwawa, na usi ako ipe kau ngā ue ai te nau lava peo toko mai specimen ka pau e whema. Na e ha contact e toko tahe koe. Pea mai toko tahe koe ke ni o sivi, peka pau negativi pe CV, e home isolate, pe toi lava pe toi CV, ke whapapau i pe ia o kai ke au ki ai. Koe lockdown koe ni, o kui ai pe close, e assess he CEO e potonga e moui, hatu unga e aha whema o whema o whawawame, e lava lewa whakata tau pewe, ka pau koe maha maha ki pa mei niua pe koe wawa.
e whakatare wa i he recommendation ai CEO Health ke tokon pare mea pa e whakatare wa ki ngahi service mahu inga pe critical. Ka ko hinga ia na e rea waka puna ne. O whatonga iange na e mohe waka puna ki wa ko hinga pe ko e ki ai ko e fu. Pe na ko e poki mai ane uhu pe a mahino e whaitoko taha koe ni. Na albe mo e ofisa me potonga moui. Ke tokoni o whai koe full PPE e toko taha koe ia. Ke o mai ke whapapau i pe ku tau whenga ke tau ta ofi pe ane mafola. Ka koe toko taha koe taha ia kau contact o e onga positive cases. Koe ki whiu e pene ke ta whake koe ka whakatau koe i Tonga ni. Oku koe lockdown ni koe ni whihua whāwaru koe ni e paremia. Pau ke iawa peha u essential business ke toko ni ke he kakai e whanua i e whihua whāwaru koe oku toe mai na ku lockdown ka ato kau pe mai whanki business i ke koe ni. Malo abit. Ole ke hufanga pe malo pe Tongatapu ane nai whai paremia. Koe lockdown ko ni me tem tatau pe me lockdown whaka Moimoi tu ke me ala hai ua. Ula ke tapu ne panke, ona wa tapu ne wharekoroa. Ko hinga ko whakatai ni we want ke ki whamalohi e whai lockdown ko ni ke he ni me tau lockdown ula ki. Ke whakasisi alholo ka stay put. Tang tahan no no api kai fight trace ko e pot ngai mo uyo ilo ka kai ko na o fe mau ke tesi e ko ho e fa val ko mau fa mu ke lava yo test ka to e ka close contact ko e mea ta tau be i tonga ni pa pa identify ko ha ka tam na o si he ka tu he ba ki ba ba ang ko e mea ko na mea ke po mi sta mo ui ke fa ka ka to no tesi he koe tu koe ki he uwaka kou hau koloa mo mea. E whakatatari mau whau ke tes kato e kau ngau koe i mua koe. E nei kau ngau he wafu vuna. E mo i kau ngau he wafu kunsalo. Te uma whau ke whakakato mo ia. Whakakato mo tes e nimo. U essential services kou pau ke lele pehe lotonga e whakatapui koe ni. Kou hi ke keine confidence e kakai o ku. Koe na ora tu ko tu fate mea ka na tolu na o stesi ku negative e koe ngai ngau e ko mau fa ko ke fa ha ko tai ni am ha o ko tale pe ho fe wi malo Atela mali paremia ba malo ko le fa mo ke fa malo atu fata ko ni ko e paremia ko mahino ke te auia fa ho ko mai minista mo i pa pe ke to kon paremia ano ko tau to fanga fono ai tau la vea i covid taiva pe ko hai omicron pe ko delta ko me ko tokanga ke tai mini ko tau tala no mo ki wafu ke kamata anga pe ki tu unga malu mo e hao e fonua na makatu unga ai la vea e fonua ni o ge me yo mata mafatu ki tuki o ge ma pe loophole yo mama why na hoko ai ai foi fata maki ko ni ke fihia e ongo nga au e toko ua i wafu i he covid tahiwa i he vai lasi ko ni ke wakai ange pe ka fe foi department na e mama mea ko wafu e pare mea fituna o ko ma ule reiki ai o lahi u department ai o ke ta faaki ko pilate ye ta faaki ko tugboat ye ta faaki ko security o ke ai me ka stiva toa pe toki i loto e kastomu ke ne tute tau ngahi koloa. Ia reo me ki kulupu e taha. Ko li mai koe maia mei waka, o kutari e maia e kakai ke hai ke waka. Ke wakai ia nge pe na e whai a korontini mo ano teu i ai utafa aki katoa koe ni. Eo ke ki kulupu i tahi o kui koe task force pe koe monitoring committee. Na hanga o siofi e ngahi umama ko koe ki tua ke lava mafatuki ke hoko ai. Ai to e whakatamaki koe ni. Koe hai mea nai hoko. Nai alu nai pai late pe a whoki mai a dispose e wara. Ko hai na ni hoko atu hono teu i e mea koe. Ke tau laki tala noa i mua. Pa toki hoko atu ai whakatotolo koe ni. Ka pai kai ke tau hanga whakatoka ngai. Ai mea hoko e wafu e tau mai pe waka.
e ke ia pe foi covid ai foi test ko no hinga e ia pe lavea ko ko le mo ke fai mo ki lave ki ai ka pa lava mai monitoring committee ko meitahi ke nau whaka matala ka tau lava sia lewa ke tau lava ta off ai foi mama ko ia mala Malo apito sa ane fe. Ko fe hui mahu inga fokia. Pena yanga fe hao mai ai virus ko ni o lave ai toko ko ni be mo family. Tau ne ua lele mai ai komit ko ia be mo ko ke be komit amala wa puna tataki ai tale kita ko si civil aviation ni. Tau tatake tale kita ko marine ai komit ko itahi. Ai o sai be u foto utu pa uia ke whakahoko. Hange koe mea koe nake mea gea ne nai pailate. O koe te unga unau tui he taimi ko unau aloa he waka he takpote o he kai pailate taha o mai waka. Pea koe foto utu he taimi ko unau fok mai ki wafu o sea shawa o sea e mission 4. Pea ku o sea e u foto utu ui. Tau e nia e ua nau whetakai mai na tolu he u foto utu koe. Pea ko ngalahi foki o ngai foto utu ko ni. Pea gai be mo komite a ko to be tai tau mai waka ke monitor be to make sure o ku nau tauhi ai ngai foto tu ko ni. Ka mo mea be fo o ku ko ngala ngai foto tu ko ni lava bia e hata ha bridge. O tau fa tu abe ke na fa poto mo mea ko ka ke lo tau ke tu ka ki hata pe tu ki hata ha ko no fo ui he tai min ma ga ngai la he o ton ke fa ha ka tai min ni ke tau fa ba pau yo ku malo e fonua o ku malo e fonua ma ka tam go te kai ke huhu pa hu ka tam go ka ke o mea wear a mask keep it out distance ange ko tau fononga mai he tai mini o tu ya ko tai mini ke tau tu holo ko talanoa ko ke ilo a so se tai mini o ma fa am ke fa mo ma we tai mini ma fa am ko so ko hata ha he o tama ko ni ka ke mahino he tai mini ka fa CV ba mo fa totolo ko potunga mo i to mahino ia mui ai fa matala ko ka ko fe fa matala ke mahino ko ngai foto tu ko o nai talo no tau hima ka mo omna ke ma dole he tau hokot ko ni le ngo ai ki mama ko ni e ke tau hipe malo to ke pare mia ko fe pe no wa Itaka ke pe ke me don pare mia son ko tu hai ko ne be mahu i ngai ke ilo pe nai fe tu nai bridge ba hangi pe ko me don pare mia ne ngai tau foto tu ka pau ke tau tau ngofo ke mo ke mama no tua ki on hata ka ko me mahu i ngai he tai nim ke fonua ke tau hanga o contain mo ta ofi ai toi mafola ai covid tahi ba o te tau no fa tol ke no fa sio ai tupuanga ata pe ka tau no o fai hanga o lewa ke ua toi mafola o we sia hanga mo ui o toi tola ai ko hinga ko lockdown ni tai ta tau pe o ko ke tuku ai nga o ko ni hanga pe ko ta no ko ki mua mo sma o schedule o vaka na ha o fai lewa ta no ke e ko vaka ko to pe pa ke test PCR o negative pa to ka e ka to o me ko fai ko waka tahia ai ko ni na mai to ko ni na contactless pe ai na ka ia ha fetaula ki apa ai waka ni hia na ha pe waka pailate ka ki heka ai pailate ke lunga na lele pe mua kai mui et pe waka e o si fai si o ge ta fak marini se ge health ke na usi ange pe ko fe ai fe tu na ala preach ai hange me ton pandemia ka ko me mahu inga ia he taini mi ke tau hanga o containi pe tau ta ofi ai toi ma fola tu ko ai covid tahi va pe wai ko le kon nai fai ko mi sa mo ui ko ki mo tolu na he ngai fe tu ko ni te muala pihi ai he mahaki mo self isolate pe ko mo no ma ui ap o pau o kamata asimai ngahi faka ilonga hangi ko mofi ko tale ang na me kai ta ge ho fika u na o atu ka o ti ha ki fare mahaki na toe ma wai ai puke ai hata ka nga ka na lava to ai potunga we o fai ho CV ho api e ko tu ko ki tana ke pe ke ka tu ke ho ko te misa Malo ki tana ke pe so ani ke fe wi ko pe ke tu ko osko ni mal ala le le ta fa ko ya dai fai fa tala no ki he hongo positive cases
Pena fai pe whakaloto lahi ke na talanoa mo oni mai he ku mahu inga. He kai ke whakailo hata, o kai ko hawhihala ki hata. Au mahu inga pe ke mui whakalele. Pea me he whakamatala, o kuna oho vare he mau he kuna kai ke hana tarwe kontek mo hata. Iwe ne ngahi uta. Aia, o ku mahu inga ngahi mea koe ni ke whai hono mui. Koe ngahi waka manua o tokoni, e na uo mai. O kehe na utolu ia, me ngahi waka, commercial ko mai e uta anga maheni. Koe ngahi manua o na test PCR na utolu ia, pa na umawahe. O na umai na toi capacity, ke na CV, rapid antigen test, on a daily basis, ke asese na kau sotia ko mai. Ai koe, e au mai koe ki ofi mai koe he ni kuna wanga lewa, forward mai lewa e ola e nau CV o asese lewa mau sio kia. Koe waka koe e taha, koe nau fo i tesi pe fok nau tolu, pa nau mawahe o kuneka TV pe nau o mai. Koe ngahi protocol in place koe na lere mai ai koe he fo i tau koe ne ua na e wakai e motu ana nau mui ki. Koe tū koe ni, o ku mahino, koe mea ia e potu ngau e koe trace, ke mau e source. Ko tau whatongia koa tau tolu ia, ke tau hanga whakasi haane toi mafola. Ko hange koe whare u mau whai atu, i lockdown koe ni, ke mo. Hanga lelei o nofo ma, mo tolu koe na he wheitu koe ni, mo ngahi whanongonongo na e o atu, o home isolation. O nofu ka ia ha mo whangi puke koe mofi koe tale. O te mo te mawahe. Pe o ki whare mahaki. Ha mo telefoni ke whika koe ko o atu, e ngau e tu lewa ka o ngau e ke si. Ai ka pau ke tale, pau ke si ki motor ke whapapau. Ka kou mantu ka pau e toko lahi. Mo nofo ma upe mo tolu ia. E mga tuunga he capacity koe potu ngau e ke nawa ki a mo tolu. Kai hange koe mea e tolu paremia, moi paremia. Koe kau frontliners, ai koe na nau mea, e whai hono ngau e, ko ki nau tolu koe ni, e fwoi family koe ni, positive, highly infective, e whai lewa ngau ke kumi, mea koe ia ke tau. Ko tui mahalo koe mea mahu inga ia koe he tainimi ka tau tolu ka kai whonua koe tau. Ke koe tau talango fua koe tau ngau i whakata, ke tau hanga o. E ko tui kai koe whatongia e potu ngau mo, i kai koe whatongia e koe whatongia o tau tolu ke tau whi. Kau e, ko tui koe taimi mahu inga ke media, ke mo tokonu mai. O te mohanga whakamana wahe i kakai, o te mohanga whakairifia i kakai, koe huhu malui, o se hanga ngai statistika whakamaman lahi, o tala mai, ai tokoni koe huhu malui. Si isi e puke, si isi e toko te wharamahaki, si isi i ai pamoia o koe pekia. Ko tui he ngai whonua koe o ku i ai koe o ai whokoutua koe. E kahiwa taha walu, tō mai koe flu, pe sete tolu noa o population o Tongani. Pe sete whanoa e population o Haamoa, e nau pekia he tō mai e. Ko fisi, na e tō koe whakoutua, na e lau mano, ono mano tupe e kau puke, ono ngeau tupe e kau pekia. Kai mea ne te keke hukumalu i a fisi. Ko wheko ne osi koe hukumalu i, tō mai omikronia. Sisi e kau puke, kai ke toi ha toko tō whare mahaki. Ai koe tau tui he ngai statistika whamamanai ku o mai. Koe COVID o ku, hikai toi osiku. Tau hukumalu, pe koe ne tō mai e tō maa kakitau. E whai ngofu e ngau e CEO, ka hange ko whahohati, toi hanga peo whamanatu atu ke kakai whonua. Toko uafe, walu ngeau, walu hiva. Ike ke tausu uruakia. Mahalo koe taini me, ko he pesete walu fitu ke walu ai tausi ua. O tui ke foi,
tala koe ane po pe fai lockdown ni koe ai fiafi. Ko tu mahal ko ose ai vaccine ya. E kai ke toi hau pe kakai ya. A ka tau koe tau whakamu pe koe tau whetoko naki koe potunga mo ui. O kuia i foke lao. O tutu un he lao. Ka CEO e ue sia ka kai whonua. Pe mandate lewa ke compulsory pe e mo tau te ai. Ka kou tui. Koe ka kai tonga o kuna mao e atamai lele. Pate ko no whamatala e mea uhinga lele. Pe tari lele he ka kai. Ka pau na kai te tau huhu malu. E lahi pe matei he ate pupula. He misere. He kona hamu. He tipi. Fata vai. Koe whehui. O kui whea ngai whakotua koe. Koe ngāu e lele ia e huhu malu. Pako whakaloto lahi beo ke kakai whonua. Koe tau ataina ko motolu ia. Ka ue ai tau ataina ke ue sia hataha kehe. E ifi pe e pesia e ne fo isikareti. Kai tau toa Katarina e tawhaaki. E kansa pesi, e kansa mo Katarina. Hau ka e ofa pesi a Katarina. Sai pehe o ifi, a ke ifi koe ki tua. Ke ua toi manawa Katarina, i ho ifi tapaka. E gos whakamoni i whakamaman la. Koe passive smokers, poku nau tolu koe koe ke ifi, ka nau manawa he ifi a kakai. O gos lahe lau miliona, o nau mate koe kansa. Ko whakamatala pe a kuia, ke mahuinga maria ke kakai whanua. Koe kai mien, ke tau unu mai mitia, o tau tolu kotoa. O te tau nofo, ke tau eke pe tau siofi, ai hingoa e whaamiri ko eni. He e nofo e tau whakaukau pe a focus, e tau tipeiti e tau tolu he ki whaamiri. Kai tuku e mea mahuinga, ko malu i ho kau ngā api, malu i ho kau ngā whanonga, ke whai lockdown ko ni tau nofo ma. A pau koe ai ha o ngo i ka te koe ke ngo i ha puke, pe koe tāre, pe koe mofi. Koe life, koe whika lai ni e. Te mau whenga e potu ngā oe ho mau lele i taha. Toko ni atu ka motolu, i he taime whai ngā tāka. Mahal koe ki whaka tāna ki atu peia, ke toko ni atu ki e whehu i, mua ngahi mea ke toi mahi noan, i he tau press conference ko ia he whiawhini. Malo. Ik minister ko Moimoi at pea uia ho mea koe whekau aki pea moe e lao. Koe ki i whehu i peia, koe osan koe lockdown ni koe ni. Ko ngā ko si o penia ke kahau. He koe tau kamata tue nia a tau tolu, he kulahe whewhalau aki me mea pehe. Koe hanai ai anga o e whakaukau pe moe whotu. I he lao pe koe na koe mea ki ai. E kamata ngau e aki lewa, hange koe koe kau ngau e whapure anga o ki kai ke nao huhu malui. Ke nao malolo pe i api, pe a pau nao malolo i api, koe hangai mga tuunga ki ai. Malo pito Katarina. Ko tui koe mea whakamui mui taha ia ke tau au ki ai. O ku le kot le lea tongani he historia mei tuai. Kaua tongani whonua le lei taha i immunization coverage pe koe huhu malui. O tau peset pe tau tolu e hiwa ono hiwa fitu. O whai ai ki o lunga, ta tau e pepe koe ha huhu malui. Whanau mai peha pepe, kamata e huhu malui, kai ke palu pare mai. O whakahomare fok he tainimi, ai whawhepaki ke huhu malui koe. Pau tau osi ilo e tatole ngai mea. Aia koe pesete fitu noa. Koe population ni ke nau huhu malui kai malu e whanua. Koe huhu malui koe tau whai koe target population o tau siakia. Na tau kamata e tau tahavalu ki o lunga. Sai, koe pesete fitu noa ko ia, o huhu malu i koe ke lava malu ai whanua. O tatau ia, mo e pesete hiwa wha, o e target population koe o kutau wau ki ai. Sai, hange koe whahahat nei, ko tui ka pau te whamatala i pekita ke uhinga lere. Koe huhu malu i, pe koe hange kon koe vailasi. O hanga he kausai nisi o whakavaivaia e vailasi. Ke o tene whakatupunga e ia hapuki. Pe huhu ka tau tolu, o ngawe i lewa sotia malu i ia, ka tō mai vailasi, nau lava whawhepaki.
Ko whahau koe ni e katarino. Ko tu ia koe kakakai tonga koe kakai. Hivi la, pe ata mai lele. Koe uhinga lele pe, ai whakamatala mo mea uhinga lele e tāri. Nai ai fo ke tuku hua ki he e mea koe ni he tau sia koe ki fisi nai koe tuku hua fo ku mau e ata mai rei a tonga kau kai ke nau rotola nau ke te Covid-19 pe koe kako tu au tau ata mai rei pe tau toluia pa tau rotola koe osi koe tau press conference koe ni ko tu e ma mai mo yongo me he ko tau au tau ke peset he kai te tau toi hanga ngawe ake lao. Po koe ke utu iau, tuku ke he ka toki au ka taimi o ongo ngā taa pia whaahingai. Kau koe ke tau tui ke tau au ke ngawe ake lao. Ka tau ngawe ake pe uhinga lelei, ata mai lelei, pa mai loto lelei. Ngā ko tuku tare peho whehui ka tarena, malo. Ka taki ka kua ha media he no tō mui mai. E ke ko kau ngā media. O te ke toi foki. Koe foi te pia koe ni pesi. O koe ki toi lawa e haru tāwha foki. O ku alu peki mo. Io pes koe tal do no peki ai. Koe hanoi koe press conference an po. Na e toko ua e positive cases. Pea koe tahe positive case koe ia. Kono family en. Toko tolu hoto whapiri o ngā puke kotoa. So total numbers of cases now is 5. Koe kutari no pa ke toki kumi e whakamala ala mea soane mo mea te nā te hawhu nao o whakawhanoi. Malo pito he whaingamari e pa ku whamalo te pe he ikparemia pe whoki ki o kauminista he ngahi fuawhatongia kotoa pe talo me he ngona koni o ngongo koni ane afi ko ki mo pe pa hokate feu I minista mui o ko fema pe ke ki clarify mai ki whakamahino pe ai mea na ki whamatala ki ai hoku mahuinga o pito pe hangi ko o mea ai mahino ko ne mahino pe ai kakai whaingofua ngā we koe na ke pefo ki o mo lava pe o mo te si o ilo ai tu unga whaingofua koe mafola e mahaki. Contagious. E lava ki toi ki whakaiki ki mange ta whako ia hange kapau pehe highly contagious. O whewhe ia ai koe matangutu koe ni motonga o koe pāhe kiri, koe manawa. Koe kapau te ke... Eo, malo pito e whehui teisa. Koku hinga kuia, koe taipu kong mai e aiola koe CV. A kuia e concentration index. Panaka ke uroto ke tautoi au ke titeila. E maulava pe mautolo tala me CV koia, koe tau tahe koe nyuka ke infected. E koe taipu kong mai e foi fika, mai luka oku mea te tokanga make. Ki he totaha ko ia o kuma. Ai malo koe ki tani no pe. Iyo, malo. Koe ki whehui pe nia, koe kore pe ki whamala ala pe ka taki e minista e ki tokon paremia I he lockdown restrictions koe ni. Aia koe nake pehe o ku kamata I he ono tāpuni ai makehe pe o lockdown I koe ni me lockdown koe si koe pangke pe mo ngahi wharikoloa. Pe tonu e mau aia kua vale vai pausa kasa mo ngahi feitu ko ia hangi ko whamatala a tonga. Ke ki I whakamala ala mangi ta whaaki ko ia. Malka pau e mui atu pe I he whehu I he kulahi ai kore mai ke eke atu. Whewhe ai o whakainu e nau pulu I uta. Whewhe kosi ho nau alo kosi totongi he ko ia toko taha peitua. Ka pau o mutala noa whoki I he traffic lights. Tau ngawai aki he traffic light. Tau pehe lan mata e ngenga, red. Koe o ngongo koe nai maa wane a whik tau red. E lava ke o mai ange haki I
ki ti te ila pe ko reti uinga ki he tapu ni e moimoi ki mau tolu ka whai ngo te mau tokoni atuai ki hono tala ki he kakai ko mo pe mai pe koe yellow o si ilo he kakai e yellow mo pe mai pe koe reti ka koe ki whehau i pe ia ke whakamala mai pe ukau e pausa mo e kasa na uinga whake ko ai atu koe panke be mo fale koloa he na tapun katoa pe pausa e mo e kasa mo umea ki mua kai ava fale koloa be mo panke ai koe tutu ni ko ni tapun ni fale koloa mo panke ai koe pausa mo me mai no be tapun pe ngofua pe ho alao o hiko pulu ai koe hosi pulu me koe as mai no be foge o ku ngofua pe ko kita ka pa ko te maonga mo i ko kiki to family ko te ki alo fangota a bo lo halo ita ngofua pe mo ia o ngofua pe ke te alki uta o ai mate ki foi manioke ka tap ke te alki uta huo ai ko ta fononga ko ne ho fa val ko te ko me kai pe to family be mo ki ke to ko ni ka kita ka ngofua pe ai ko ume ko ne fa ata pe mo ia he tau lockdown ho Moimoi. Malo koe ki kataki pe he ngahi wheu i ka kotui ko whainga maari e lele e ke toka lele ngahi mea ki he kakai whanua ku oku whakaongo mai toko tako toa ki ngahi tari me te motol koe ki wheu i pe nia nai whakahoko mai i tunga ko kia bai he taimini o si whakangata whoki e bai e anga no whakatau pak mahino pe ia oku tō no ai tawhaki ko ia koe kore ni a pe koe whakotu whakakau ngahi tokoni kone he misini liliu vai ke ngahi community pe koe anga pe ni ai whakahoko atu ka pau ko mau maari e ngahi community tau pehe ko whiunga ngahi misini ka teknau tolu koe ha whakakau ka pau e tuku mai ki he ngahi pisinisi kou nau ngahi e vai ke nau whakatau e misi ni o tokoni ki hono whatupo e vai ki kakai koni o whonua pa mahal koe whehui whakao si pe kata na ko taim koko tau tala noe he contact tracing ko tangutat koe ni ko os mawhasiat peau he sioatu ki he whanongo ki he whainga ki mawhatuktuki ai whunga ue koe ia pakutui tau ilo ipe me ngai whonua lahi ai palparema i contact tracing e whape koe ai mahola ai mahaki. Na tau tanoa i he tau ko si ki he epi koe ni o ku tokoni i hono whai ai contact tracing pa ko kol whamolimoli peka pane o spahan tanoa i ona ane fiafika na keke maulava mai ki ai koe hai tu unga i paremia na ki tari foki i tau ko si o pehe ko o si whai e ngā ue ki ai koe hai tu unga o ki ai epi koe ia koe ngā koe anga pesi o atu i tokon lahi ke funga ue lahi ko ia mu fai ko mui i ani ihi ko ni pu ai maha eu ki kamata pe he u essential services ko e Tonga e lockdown ai ko no ko ngau ko ni mo ki no tufa ko ngahi me ko mahu nga ke tufa ta de fito ke community ko si lahi ka vai ke hoko pe me na lave ko ne nai ko hoa e wafa walu hoko mai kono mo ni ko fa mau ke osio no tese ni mo e ahon pongpong i mahino o hika hoko te ngawe ai e hoko pe ai kono to ngai ko e kai nga kanok polu mo e kau mango ko i longo mata mo kai nga tata kau patangata mo kai nga sopu e hoko pe ngawe ko heka ke tu ia lo tonga ko ne ko hapai o si o kai misi neu ai i pangai na o si foke ko vanane nai ai e hoko pe pa mo plan ki hapai neo na o kai lava va ka alkia o si fai si o ia pe mo e pangai mo ui mo so dia mo polisi ke fa ma va he ha ki feitu he wa fukoi e wa pe mo hapai ke fetu ku ke koloa e te maunga pe ma de va ka so dia u koloa ko fu fe ma fa va ve ta fononga ko ni loka ko ni mo whakataputapui, ave bea ki ai. Tau hi pe hoa fitua, ka le o e so dia bea mo e polisi, bea mo e
tonga e potunga Moimoi ai ko ngahi tokoni ko ke ngahi se mau vivili e hoko pe lo tonga ko me ko ke whakatau o misini mau sai ke tu pe ni mo ke mama be vai na fada na to ai o mama fai vai ka ke community o ku na fai ngata ia pe lo tonga fai pe time fa ai pe foi tanke si mai ai o whakaataga ngai ni mo o ate vai o tuku ai o tuki loto ke sima pe nau mau vai mea e ke hoko pe to koni ai ka tuku ke e ki pare mea ne malo Fikagon ba mo e it's fine ngau ke ngi ko ko ta no e ta ko si ka ko me pa ngo pe ti ka ka te ngau ai o ku tu e tai ni mi ngau ya ki pe te ta pe si health e tai ni ko nga pe ke mahi noi ko hai was hu mo ai ne contact detail mo me pe pa ko ngau e pe ai pun nga mo ui ka ge pa mo marine ko nga pe ko ngau e wa fu fok na expose ta pe na contact mo ki nawa ko ne rot ma ko post TV o na fai ai manually checking pa ko ma hui nga han ko na me ga mi sta mo ui hono fa lawa nga fe tu na ai e to ta na puke o ko pau na ke ai he time ko ya o ia fai nga mari te ke puke no fu ma o leva pau ka symptoms po ka fai longa pa ke no fu ma o ka ke fe tu ta ki mai i ho mo fika ko i ua na o ato ane nai malo bis na sta le pe ne afio ke ma ta to ke pa ti ke ta la batesi pe ko hai variant ni ai fenga i ke ave he poni e vaka tokoni o ku hau ke nga ke fai tesi pe mahino pe ko ha ai variant ni ai ko fito tolu hange ko me mi sta ko hoa pe mo na o le kai ua ai fito tolu fo o ko ni ki to wa ane afi fa me tau tolu ko ngone ka tau fa me tau tolu ai ko inga na o ai ko ke kinta ka te ni ko ni ko nga ko ai ke na hu kinta ka te ko ela ke na hu a ko kinti a ke hu ke ma fa hu ai o wa ko ya just covid ko ka ma o ai ko si vi ko fai ko na te si fa about 2 hours ai ko me ko no ma ma pe ka fia ko classico ku negativi ko ke to me ko classico positivi to ki vilon fa pa pau ipe ke pau ai ko na tolo ko positivi to ki fa pa pau ia ke fa pe mo no ka ku ko si vi ko ne hu malo e ma pe ke fia fini tau karakme o vilo pe ke nga ke lis o nga fai ka mali ke ta ko to pe pa to fai vilo wa malo hoko mai va fe hoko ko ki fe pe ni e ki pa mi pa mo minister ko mo ui ko ki fe pe ni ha me ewa ne pe he ko to ta ha ka nga wa ka ko ni wa fu ne fa ki alo cheki wa fu i ewa ko cheki pe ka wa ewa he u area ko ni ko te ave ko o ki high risk pe kai mo ko ke ko u fangi area ke ko ai place of interest hanga ko panke MPFA fe ka pau ke ilo ko ia taha ne u ne mo feo hi pe ne mo fetalaki ke algo ke panke ka ne fetalaki mo to taha ko ni ne ke ilo ne to ki ha me panke pu ngau he panke MPFA porque que kau pe mo ko he alu ko o cheki ko ni pe ngata ki pe ka kai ko i loto ko he taimi ko ni e panke malo si lo pe ko la tari ko ki ai ko pe ki feitu ko ni no fo mau yapi a pau te ke to yo ya ha symptoms pe ko fa ilonga puke porque ta ke fika ko na o atu e to konya malo mo fe hoko ko den ke pilikatia ke kata pe o lau mai ai tu ni ko ni ke kamata ko ni he ono ana ko na tu fa to ai kopi
Sa mo tātāna ke mo whihui ka tō hoko mai. Kai tō koe whakamāri e koe ni ke pikatia ke ne whahoko atu. Ai tohi tū ni koe ni whikaakpa mo e tau lockdown ni. Malo. Malo, kole ke hufanga pe whakatapu na o si whahoko atu mei muaka e whahoko atu ai. Ngahi tutun whakatangata, whawhanua ki he tāpuni whakataputapui Covid. I hono ngā we aki o ngahi mawhai ko whaki he kuptolu fit mo tau hiwa o e lao ki hone purei o ngahi mea whawhokwha wahi fitu. Mo e whakamamawhai a hano tāri o e whakaha ko whakahoko he kautaha maui a mamani. He kau aki mo Covid tahi wā. Ko mahaki o mawhola whakamamani nahi. Pea o kei whakalalahi. Pi ko e ngahi tūtūn whakataha o hatuunga whatu tāmaki ki he maui. Covid tahi wā wanoa. Tonu, tuku kehe, kato e tāna ki atu ki ai, ku taha ono fitu e lao ki he maui, ai kakai. Mo e whakaha, wa mahak whanonong whatu tāmaki, i aho tātaha maasi o wanoa. Mo e ngā ue ke tā ofi, mo whasisi, a mawhola a Covid tahi wā, i loto i he pureanga o Tonga. Ko si, ko whakafo'ou, ko tuunga whakafokwha, o e aho tāwhito sa anuari, wā. Pero e tī, ko nāu whakautua i he Covid tahi wā, i loto i he pureanga o Tonga, i he aho tūsite, aho laki o Februari, wanoa o wā. Matunga i he ngahi uhinga koe di olunga. O whaawai i he komision na leo e Polistonga. Mo i kau o e kautau. Ai kautau fio. I hona tuunga koe ofisa whamawhai i he kup tolu ono. O e lao ki hano purei. O ngahi mea whakafokwhaa. Ai ngahi tutun koe ni. O pau ke kamata ngā we aki a ngahi tutun koe ni, me taimi o no e fiafi, a pule lulu, a houa o Februari, wanoa o ua. Ki ha taimi e toku whaka nongonongo atu. Pea kua o pau ke toe wakai a ngahi tutun koe ni, i hoa e whāwalu ko tope. Tau mua o ngahi tutun koe ni, tuku kehe ka whie mau, ha uhinga kehe i hono tuunga. O kau ofisa whakamawhai, o kuhinga ki hataha, pe hani ihi ko whakamawhai o whatatau, mo kuptolu ono e lao ke purei, o ngahi mea whawhokwha. Mo ataha pe ni ihi ko whatu i kup taha fit mo taha walu e lao ke moui e kakai. Ko mea whiwhanunga aki, whakalotuanua e kakai o kuhinga ki ngahi mea koe ni. Asaliat misini, pe ku tai hapases pe ko i hano no mo totong pe kau ki ai taxi ta tau pe ve tol ve fa pasi ta pases mo lori ta pases ngai waka i ono whakauhinga i he kupua o e lao ke fulau waka ngai waka puna i ono whakauhinga i he lao ki fulau aksi vile ngai ngawe o ku ikai ala tuku o ku hinga ki ngai ngawe o hinga ki ai i he te pile a. Ai au tāna ki a te pile a he tutunu koe ni. Ngahi kalap ka watonga o hinga ki he toko ua, pe toko lahi ange, o nau mau ai ka wā i whetu whakapule anga. Pe ki a toko ua, pe lahi ange, i ha whetu whakatau taha. E i kai ngā we aki ki he pakalaf a, we pi, ke ni o no whakataha pe i he apna whangatatau. Ngai lai sen kau mālohi.
o kuhinga ki ngahi lasen ko edi aia ko fuaki i he lao ke kau malo hi tapu. Lasen whakatoa, lasen whakatau anga kawa whakamovetevet, lasen kalap, lasen ngahi kato anga make, lasen ki he pā, lasen whalekai, mo lasen ngai kalap. O teunga malu i, o kuhinga ki ha teunga aia o kau ki ai ai mea ngāhu malu, o sino, holo holo, mea malu i fofonga, ko maas, ngahi kof nima, ngahi kof, pe mea ngāue, ko ngāuhi ke te whakasisi, ai whanga maali e ke hok hapuk. Wā mamao, whakai tangata, o kuhinga ki hono tauhi o wā mamao, mita i taha po i nima, mea taha kehe i he taini ko toa pe. Ko pau ke tapui, ai whi alu aki, me he taimi o noe fiaf ki he ono pong pong. Ko pau ke nofo whakamawahi, ai taha ko toa pe i honau ngahi api. Tu kehe pe i he taumua ke mau, mai ai naunau whaito, pe kumi ki ha tokon wha whaito whawawale, whakahoko i ngahi humaru i COVID-19. Toka ngai kina e whangamon manu, whakawhatapu, tō tai pe ut tokonaki, Westapolo, mo fruit, ki ha mau mea tokon mai whamili whatau tahape. Au ke ngā ue koe me mipa ia, o e kau taha whakahok ngā ue, o ku i kai a Latu, o hange kono whakauhinga i he te pile a. Ko pau ke ta ofi ai ngā ue, ai mea, whiwhono ngā aki, whakalot whanua, ai ka kai tu kehe, ka whakngofua e he ofisa pule, ngā ue o pot ngā mo ui. Ko pau ke tāpuni, ai whakatau aki, ai kotoa e ngahi whaitu lai sen ka mālohi. Ko pau ke tāpuni, ai kotoa e ngahi businessi. Ngahi ngā ue whaka business kotoa, ko lai sen. Tu kehe ka whakangofua e he sea, o e komit whakawhanua ki he pulei o e mea whakawhokawha. Ko pau ke tāpuni ai kotoa ngahi whare o ngā ue aki e he kakai, ngahi kātoanga, ngahi whakatahaanga, o hange koe ngahi ako anga, ngahi whaianga lotu, ngahi kalap kawatonga, ngahi kalap spot, pinkou, ngahi whare whamasino, ngahi kātoanga, mi ngahi ngā ue whakaspot, ngahi whakawhiewhia, ngahi whaiah, ngahi mali, mo ngahi whakawhiewhia kehi, pe ngahi whakatahaanga whilawe i moia. Ko pau ke whakangata-ngata, ai whakatahaanga apsia putu ki he tokolahi ko toko hokofuru i loto whare, mo toko wanoa i tu. Pea ko pau ke iai ha ofisa whakamawhai lulotonga e apsia. Ko pau ke mau i he polistonga mo i kautau ai nea whio, mo hakau ofisa whakamawhai, ai mawhai ke whakahoka ngahi tutun koe ni. Ko uhi koe taumua ke malu ai malu ai kakai, mo no tauhi ai malu ai mo ui ai kakai. Ko pau ke talangofua mo whakahoko, e he tokotaha kotoa ai wā mamao, o whaka he tangata, e taim kotoa pē. Pea ko pau ke ngā ue aki, ai naunau malui, e he taim kotoa pē. Ko pau ke talangofua ai taha kotoa ki he tokai kina whafo i tui, ai maa o e nima, pea ko pau ke mui ki he kotoa ngā ai whare i ki he mo ui ai kakai, aia ko tuku atu e he pot ngai mo ui o whelawei mo COVID-19. Ko pau ki ngawe aki, ai kotoa ngahi kopu, o ngahi tutun ko e ni ki he taha kotoa. E ngofua ke whakaata, ai kotoa ngahi ngawe, o ki kai ala ke tuku. Mo ngahi ngawe whelawei mo ia, aia o hiki he te pile a, me ngawe aki, ai ngahi tutun ko e ni. Ko pau ke ta whakataimi, a hano ngāwe aki a ngahi tutun, whakatangatu, whakawhanua, ke COVID-19, aina tuku atu i atahwhit o Sanuari wā whewoa, ki Tongatapu. Lolotonga e taim tāpun whataptapui. Whakahaia i Nuku'alofa, i a ulako whepueli wā whewoa.
Malo. Lockdown ko e kamata ko he ono he fiafini. Tau te whakata atu ngai whiu. Ko e tōn pare mea. Ia. Kata whamamore be, se ui, uki whotoa pēne kai te u lawe i me kai te u ienga ne pō. Peke pēna ia naha, se lawe ia. Raki ngā ua pure anga whe lawe ma tokoni ke kau ngā ua whapure anga me ngā ua i private sector. Whe lawe i mo e nau retirement fund, peo ki haki package ia i pure anga u. Whaata mai ke tokoni ki lockdown ko ne u whai. Peo mohono wā pē ko ku kore peo kia ku whangata mai ke utoerea ko ukor whamore more atu e whela ka ki holo lotonga whai mea e pirikatia. O tā awhi mai au ho kau ngāwe ke o te utoi whehu. Peo koe hae uhinga ko utoi iheni ai. Koe motua whai o ngongoni. Peo mohono wā. Ke ki whehu ia te whehu i ula ki whaasi o apa. Ponga peo ko whehu i whikau wā koe. Peo kia hate palani e pureanga ki hatoe hoko ate community transmission ko ni o lahi, peo kia hatoe package mawahe, a stimulus package, i he Covid19. Tua tolu tokon paremia koe essential service e kau ngai whapure anga. Peo ku treat tatau pe wahenga e kau frontliners, me kakai koe kunofo ki api ke ki whakatoa ngai ange mua. O kia kakai ia i he frontliners, essential service, o nau ngā aue, pia nau wahe tatau pena tau me kakai koe kunofo i api. Ke ki whakatoa ngai ange e fumahu inga, ke whakatoa ngai ange koe kau sotia, kau ngā aue, o nau whela lawe i me ngau koe kau kai kia hiki wahenga, iai po ki package tokoni manau tau. Malo. Malo soane hono whakatoa ngai mai frontliners. O koe be nau me, o koe be ki me au nau. O nau ilo be nau tau. Ko tau e ne ua e mau petakai me me koe kau e nahe isi u nai o si whai ngau i kia. Malo. Te ka mo retirement ni soane nei toki posti ben ania te ki ha whakau ke ka ku te ki ai ha tutu ne retirement ni ke mau ha ana ki seniti ai kau ngā we me he nau seniti ko he retirement fund pon. Ko fe ui be nei te ha me ke. Lawe e motoane e wike kua si na e puna e helikopeta ate laite. Ai manua o ave kau ngāwe ki tofua. Kau tau a ene a fio me kau ngāwe a e tiri cheo. E nau fau i he ngā konteki i he wakapuna pe na ngā fefe. Tena meni e lockdown nau tau te nau maa kolontini pe te nau ose pe a hau atahai u nau kei motu pe nau tau. Ke protokol ko COVID tahiwa, ai full PPE, pa ke test PCR ai pai late, full PPE mo kau ngawe ko ni me titi sel, e pa na ave lewa ki nau tolo tuku ko ni. Ai oskoa te nau mai o to CP PCR, ke to test pe tu o pe pa nau sel fai rate ma e ola pa tu fai lewa. Ange pe ko ni nai fai tano ke ki he case ko ni to ta ko mai mi wa ko ni face contact ke. Ya, feu, hoko matangin, iya. Malo mali, tu pola ke mili ke toma. Ke ki feu ini pe faka o te ke feu pa na ke kata mo ko ne ke toma ke ko mi kwa. Ko feu ie no fika aki to mo to tu. Mai ka ni. Malo. Ko feu ini fika aki mo to tu un ko ne to ki me ke ai filikatia. O fika aki po mo kupu hongo fulu. O tala no ko ni ki he kau ofisa faka mafai. Ko e ki eke pia pe ku kau ki ai kau polisi whakakolo e whai lockdown ni
hoa e whāwalu koe ni pe nau ki mālolo ana tol ke ta whāki kai tuk pe ki he. Ka pau e whakamawhai ki nā tō. Koe taime ni hoku whakatāpea he tau. Pea mo kore nau toko ni, koe tau whanongat koe ni. Ka pau ne oku mea pea, oku ne whema, oku mea pea e aan. Ka pau ten whakamawhai, pe ten au kaua e pe. Mahalo. Mahalo pito. Ki taraki mai e pikatia. E pe ngai se hui, pe anga whewhe ai ngahi tūko nei ngai pois whakoro, ko ngā whupau whike nau mas mo tauhi e wā mamau. Ko ngā pia pau waha ngahi tara tūtūni ki ngai pois whakoro, ke nau whanongo mai ki te whahoko koe no nau whatongia ka mata hei o nohe whiawhini. Malo pikatia. E pesiwa, asika te pere a. O kau ke kau polis whakolo, o kau ia he ngahi ngau e pu kai ki lawa o tu. E au nau tukon ki kau ofisa whakamawhai. Ai e he pesiwa. Ka koe kore pe ke kau polis whakolo kotoa. Ta tau pen me lockdown koe ki mua, tapu e nkawa i whetu koe polis whakolo. Nā whakatokanga he tau lockdown ki mua, koe ni e puke peo au whakahu ke whāi. O ko tau whengain ke tokon ke pungai mo ui, ke tātā ofi nā o ku ai malu i mo ngahi mo ui, mo tā ofi ai mawhola koe ni ai Covid tahiwa ka pau ki ai. Ka koe whakatokosi, ke mo whetongtongi i hoa e ua whāre de le lockdown. Ka ua fu mai o whai taha ke kawatonga, pau takai mau pe pungai polisi mo kau tau anya fio, o wakai ai ngahi polisi whakolo, ia kore ai ke tafu mo e in kawatonga, i ngahi whetu anga koe. Palo. Paki tokona pe i he kau polisi whakolo, kau pule polisi whakolo, e lava ke mo pick up e mask, pe me he ngai health center, ka pau mo ofiat ki ai, pe ka pau i kai ko mo kau whafofonga whare area. Oku os ngau e pon ngau e hono tu whatuwha mai e mask e toki o at ke maui ngā pe ko mo tolu te mo kau he ngau e koe ni e lockdown ni, ke malo i pe mo tolu pa mo e toi ngai kolo. Malo. Malo pe ki whiu e tu pe ke eiki minista pot ngā moui. Ko o mahino pe mei muri he taim koku o whahoka koe whanki tesi COVID i koe ni. Wai ka kai nihi unau i direct contact maha patient pa unau tesi wake na dolo pa negativi. Pa wai lewa foi incubation time ia pa e toi whakahiku lewa ai foi tesifika aua pa toi tesifika tolu ke whakapapau e negativi koe ni. O whakahoka whi ngau e koe ni i tongani he u tesi koe ni kau contact koe ni ke ongo positive case koe ni malo. Ia, malo, ku iai pe protokolo ngau e e ponu ngau e. Koe kau contact koe ni ko negativi. Ka koe direct contact koe ni. Aia e toi whai peho nau ngahi sivi a mui ange. Aia o kei advice pe nau tolu ke nau kei home isolation. No fo mao ai pa ko si whai pe whetu take poto ngau e iai pe taimi e ala pe kau ngau e to mai e nau sivi. Ke whapapau pe o nau negativi ko hinga pe ko e me koe nau ke whaha me incubation period. Varies, eh? Malo. Pesi. Whinga ke o te ke toi tō mui mai. Kai koe toko ua koe kui tari ai. Mo e toko tolu fo ou. Ko ngau e potu ngau e ki ai e ave nau tolu he whiawhini ki he whale mahaki koe ni i mua health center. Ke tauhiki nau tolu mo toka ngai ai tainim. Pea e malawa be ke diliu e whaitu uni he osi koe no trace out koe ni. Tunga koe e au ki ai i ngahi aho ka hoko mai. Malo. Pea whihui.
Malo o pita pe he whanga maali e ko ni ke whai puna whamala ala o kai ngata pe te mautoro ka koe tōga koe au. Ka kaiba mo whanua. Koe ki I whehui pe ko inga koe aho ni koe aho whakatau lahi monien. Ko te whanonga te ngahi whale koloa koe whonu hake pe. Koe hana e anga palani he lele loloa. O ka pau wa whanga maali e ke mawhola kone vaila si ki he community. Ko hae anga o e tutu oni pe koe mape wholau o whokotutu ko ia e potunga ue o ka pau o kua hatu ngā pe he. Hangi ko ni o whainga maari e pe ko ngā hawhainga taha pe o whi alo siwi pe tesi COVID. Ko ngā ka lava ke le kooti hangi ko ni ko ngahi ako anga o kewha ke ilo te ake o e kakaia o tesi o mea ko ia ko ke ai pe he whamiri o e. Ko anga pe ai ko ngā whako li pe whakakau ke kahau. Io, malopito e Katarina. Hage koe kuk whakahoha koe ane nai. E priority ke potu ngā ue e kontek koe ni. Koe ke pesiti e potu ngā ue tai nimi. Koe mea sivi koe o ku in stock koe he tai nimi. Mea sivi o ku tahamano uafe. Ai e o whainga maari e pe he tai nimi. Ko whai mau whetala noa akpia mo WH kautaha moia mamani ko New Zealand ko Australia. Ki nau tokoni mai o whakalahi mai. Ai mea sivi. Ko e kawai e rapid antigen test ko mea e lava pe he ngahi whamiri o whai honau tesi honau ngahi api. Pau nau positive. Hanga pe ko whahoha. Ko e whai mea maho inga ke nofo mao. Home isolation provided to e sayang ka pau ke hu malo. Pe te ke sivi ak pe ko ia o se ahe ua ahe tol te ke to e sivi alpe ia pe ke negativi ko e. Pa koe ke pesiti ia ku mao he potunga o he tainima, koe mahalo koe konga ki moi o wikeni, pe ui kahau e toi whalahi mai ngahi mea tesi, e he ngahi whanua tokoni mai koe ni. Na koe tu koe tainimi hang koe whemea ako anai e kore mea. Ai koe ne whai si a tesi koe ni e contact tracing, o taimi koe o se hoa whaavalu, review. Ai review, ka kou Pero ke pesiti e potu ngā oe, he tu he tainimi o ku whainga maari e pe ke whai ngai siwi. O e tu he tainimi o koukorea te kakai whanua, o te ke whakaukau koe ke pehe ke tesi pa ke kātaki. E mahu inga he tainimi a ki nau tolu na e ai nau kaunga. Ke tau focus ai, ka tau lava o whakasi isi e fo isi a kāre koe ke tau hanga o hai hai koe ke ua toi mawhola. Toki osi a tu lele. Pea ka pau ko hongoin, mahalo pe kai ke fu mana tu i pe na ke i he whetu pe i kai. Pea ke whetu take mai, kai ke nofo mao pe ho mo api. E ngau atu pe potu ngau e ke whai. Hai ngai sivi ko ia mo mo ngā api. Seifi ange ia ka koe. Seifi ke kau ngau e. Pea a ka tu koe tai ni mi mahalo koutari atu pe ho wheu i Katarina. Ki tāna ke pe ki ai. Ai ko hange ko whanano ki mua atu. O se hoa whawalu, mausi o lewa ke UTC, pe o ku mafola, pe o ku ngari contain pe i kai. Pa tau whai lewa whai tūtuni, pe to e whakangaloku loku, ai whakatapu kone u whai, pe kono to e whinga ke to e mālohi ange. He matu kau hen moe otu motu. Ai au pau lewa tau pe, o kai kia konte kia na ngari alu ki hapai. Patau whakata tau toa hapai. Ai whai ngau e koe pot ngai mo ui, ke sio ke kau tam koe na nau kontek mo nau tolu positivi, pe na ia whai ngā maali ke nau alu ki hapai. E ua, wawa. O pau leo nau whie maali na i kai kia ha whai ngā maali ke alu hataha ki hapai pe koe, pa whakata lewa e motu e koe. Ai koe uhi ngai koe mau ai whakahoa whaawalu ai. Kau ngā whai ngā maali ke pot ngai mo ui, nau whai nau tesi, whai nau contact tracing, mai e ola koe ia. Review e he foi aho ua ko toa pe, pa tipeni me iai, koe ha ai whai tūtūni, ki he whakatangata koni o whai, whakangalok-loku, pe koe toi whakalahi ang. Malo. Malo, ik pale mea koe, ki wheu whakaspenia ki he Mr. Moui, toku ane pehene iai toko tahana e to o toto i he kaukuru e waka kon koe takpouti. O kai koe waka pailate, na e to o toto i he wiku o sita ke maha noora, mo e kore honoua, kore pe ki he ek-minister pa anga ka pau ko ia hatou na ko tafe maha ngai tokoni me ngai uhoa ngā aue me muri. O ke klupu langa whakalakalaka i
I Tongatapu tolu. Koe grupu tui mask. Ke whakaivia mua. Koe ki mask koe nuk mau whokotua mua o takitola taha pepe au tui tu hongo fulu he aho kai ke whalalaanga. Koe kore peke koe grupu koe ni whakatou wato he holo koe ia. O nau tui mua ko i ka kai tangata kai whewhine ke tui. Ke toko nia mua mo whakaivia ange. Malo opita. O mamalo au soane o ke ngau he potu ngai mo ui o ke ilo ange koe foi mea koe nai ati au. O kai ke au ku mau ka ki he ka koe tala noa nai to hui ko kai ke uhinga le nei ka te au. Ki kai ke o mai ai o la ke whakahat. Koe ku positive ene ni mau whakahat o i press conference ka kai ke au ku mau ke foi case koe nau ke tala noa ki ai. Ki tana ki wa bige ko te sifo ke so ane ko swapu. Ai ki me ai ho to i hu fa fa tapu. A vele wa si ko ke fa si vi to i. Au na ko si visuka e daia. Mahalo na ko si visuka e daia pe ko si vi lolo mai. Pesco tu ka hoto muy pesi kai sai be ke to e famahino pe pes ko e kanga fa ko nai ko e ngahi waka tau kai ke ngata pe na si pc ala ko e panau mamahe o ku e na capacity na do ke na fa e si waka aho ai rapid antigen test agora ne mau mai ko ia una report mai ko e ngahi time ko nei whahoko mai ko he atelaite o ku ia na ngahi positive cases pea na whakapapau i rewa kai ke te whaha contact ko e alko e takpot pe ko e pailate na kai ke te hifa pailate ke waka na nau momua mai pe waka o tataki mai he taulanga pena kai pe ke te whahifo pe nau tolu nono e mai a kato mea ko ia na whai kato pe nau tolu na kai ke ha kau ngau ia tau tolu ko e positive cases ko newa me he wafkun salo te ia ka ko no trace ko ke ma pe ko fe tu pe ko vaka fe o te ke lava he tai ni me o fai o ko si ia e ngahi lisi ngahi vaka na e tau mai o fai le va fe ngawa ke fai tala no fa to ngai na si pisi ala pe na tolu he na mama he ko me he taulanga ko ia pe ao mai ke whawhi tūtak, pe ko taim koe na nau whoki ai, nai hatahe anau tōna, nai positivi. O hange pe koe ngahi, hange koe atelaite, nai mawahe e negatipa, nau tau sivi koe i waka, o positivi leo. Aia koe tū koe he tai nimi, pe koe ngahi waka manua o toko ni, na nau noo mai nau tolo, o whai whakahi fōia i wafvuna. Aia koe positive case, mei he waf kunsalote. Ka kono, whengai koe ke whapapau ke ilo, koe a ulua ki penu te ke mawa ke ai pesi ke whakapapau pe te ai hu'anga ko ia o Covid. Alo. Ko ki wheu ia ta whakon ki he tau interneti. Koe hae tu unga ku whamui ki ai e nau e bau whahau ke interneti. Koe mea whekai wakai koe ngā koe tu koe palparema koe interneti e ngari fua he i retio mahalo. Ko retio mahalo pe mo TV te na fua ka no tamaki o tu ne lockdown. Ka ko ko ret pe e parevi ki fa malohia mai e u retio u nga ba u ke fa malohia fa ka la umari. Ko pe ga ba to ma fa pa anga ko sai au pito. Pe ku ka fa ta lot. Ko na uhinga maha ko na tolu te na uanga fua tu e ka venga lahi o e fetu utaki, mo fia utaki ko pe mo takai. E ko linga ko palparema ko e fetu utaki. Ko ma tol ko me uba newspaper mo me ate ma wafe ka to retio. Ka ko fa si pe ki minista mo ui. Fa tatau pe mo fa matala ko ma ko pe mi he on Covid na e ma u.
anga e nau whialu aki pia mo fuoloa e nau whiohi pia mo takai. O ku iaha ki haha ki wawalo pia mo kau ke i ki tu unga e iai koe an mafola kuni mai ngari e lahi ane. Sai piko e wawalo ta hako hapo fita pau e whaia mo. O whakatau ka mo e whamatala ko tiko koe ai o tangata ndona e mahu. E nanga whitu tato e mo kakau. E haha ki whakafofua ki tuo. Pe te tautari peke sivi pau e minister. Mahalo ko tu veo ko style pe veo he ko matala. Whakatala noa koe mo naua. Na pehe, koe kia whaiga mea na pena na hanga mau he tutuni. He ena whakamatala ia. Ko tu koe koe taimenia ke tau toi nofo wawalo. He tau whengau e whakata, tau lot ke eiki ke toko ni ki tau tolu, ko tau vai. E ke sita koe ke uhinga uia kataki ki he mea. Uhinga uia ke na wheo hi holo koe me kakai ke lava ko whaka mafola koe ai mahakika kakai ke he ang ia tunis. Hale, koe anga koe ai tala noa koe mona. Tore kai ke ulu tau whakatauange pe, koe e ngatahi. Ka kui kai ke mau, i kai te mau hovare ka pau toi a hakeisi i e mea koe ni. Ka koe tau whakatauanga pe koe ni. Pe ko tui he ngahi i e ahoni mo a pongpong e toi mau mai ha ngahi ola te tau tok tala noa ki ai. Ka ku tau stay positive i pe mo. Tau lot pe ke iki ke toko ni mai tau tolu he taim whai ngata a koe ni. Fastanunu mai a ngai whai ngata he ki taim no. Ka ku nei waka pe. Ika koe mo interneti, hange pe koe na e brief pe ki mua. Ai au ku mahal ko stuk mai mi ha mo hata ni, te hau pick up e u parts mo mea pe. Koe konga pe, e nai at koe li koe sivu nai ki Papua New Guinea. A hau walo ne forau mai ki au mai ki ha mo. O ia aho e uai ko ne hanga o to'o mai e ne unau ko whimau, pa ke whawhara mai lewa ki tongan. O toksi o le vai pe ko hae tuunga koe. Nā mau kore ki he ngahi wakatau, pe lava wakatau o alo sio ange pe lava ai ngahi tā. Ko ngā ke tokon ke waka ke i polo i hane au mai ke nau ilo i ko hae mau. Ka mea pango pe ko nau koe ke ne u konga iai fuloloto. Ke mau ia i he mea ngau e ngahi waka koe ni. Mana waha ngahi waka ke he unau lau whai. Ka koe pauku whai lewa tāno he tai nimi mo Australia. Ki he tokoni ke toi whakalahi mai interneti. Ulotonga le reni he tai nimi. Pauku mau whaamu na lava tokoni eni. He ko iloi le rei pio taim tau whoke ko tau ngahi apio no wha wai. Kamata he mahalo ulahi Zoom mo mea o le rei tala noa mo to ngai maheni. Kau tui koe te au toi whoke le waini o pōpere mo po tā noa whananga pa mo e reti o hange ka mea na ki tokan ki ai. Kau tui ua iai pe whainga maari ki whaasio pe anga whewhe. Ano toi whakaivia e ngā reti o ko ngā koe whatongia i he taim pēni. Malo. Whamalo atu e paremia pe whakatonga no hake ai poini mahu inga ko ia. Pea te muimui atu pe ai ka tak pe wha hanu atu ka koutui ku mahu inga pe ki tau whakamahu inga i ngā reti o ko to he taimini. Ngahi mau anga ngongo. Nai tō whakau mea ki he kakai whanua i he tōna kuosi. Kouto e tau wheturi holo mo e kau ngau e koni aho o ofisi ke o maha ki kopi. Ke tuku atu he mau ki reti o pe ki hange koko o ngo i tue noa mau pe ki reti o mo ki reti o alala. Walala. Ka ko tu tau appreciate le tio he tai mini i he mate ko ni ai interneti pa ko te ko le pe ni a ignista mo ui pe fo ke te mo tolo no ko toa mau tolo ke tau whenga e aki ko mo tolo pe ni a ku toi ke kakato mai no tufa mai o ngongo ke whakakato ko toa ki mau tolo. We want to give the people the truth. Pe we're ready to help i he taimi whainga tā ko ni. Kai ke te hokot ke whewhi nau te tangi he ni kai. Ko ki whewhi whakaosi pe ni a ko whewhi e neu o mai ke o atu. O te epe whoke matangalo ai tsunami he neongoi al haki koe nang COVID. Ko ka tau peheka ki tu maha
whatokanga he taimini. Koe hai ai oku tau, we drop all protocols ka tau lere pe oku te ai peha mou ki fotutu he ta whaaki koe ia. Pe koe ta whaaki koe ni ki he ai tutuni koe nuk o mai koe ni. Ai ni koe ni nai lau he tangata ki pirikatia o kou tanguto whakakaukau i pe te whakarea whewhe ni ke kau whanongo. Kau ka whakarea atu whakauhinga o e kau ofisa o whakatatau ki he lau pure i he ha. Ko e whakauhinga o e whakapuna o whakatatau ki hono whakauhinga i he lau whewholau aksivire. O hinga re ka te au, ka ko whengan koe ke whakaongo, ke kakai koe nau whanongo mai. Pe te lava mua, ke simplify mai e, pe tuk mai pe ke mauhanga e mautolo whai whatongia koe ia ki hono tukuatu ke kakai whanua. Whausi pe, e lava ke tau ngawe ake whai tutu ni koe red traffic lighting, ke hoko ia ko ha mea ke tau tala, ko taimpe ko red e mahino ke kakai koe ni. Pe malo ko ia pe pare mia malo. Malo, ma koe whamatala no pe koe ke he wakapuna mo e whewholau aki. Kono talanga pe ana ke kakai ka ke te ngofua alu mei Tongatapu ni ki wawao. Ka ke te ngofua hau mei wawao ki hapai. Koe waka koe ne alu ki niwa e taloa mai me niwa ki Tongatapu. Ai o whaatae ke taloa mai me niwa ki Tongatapu. Ka koe mahalo koe no pe ko hono koe pe u konga lao hena ku rifea ke koe u whewholau aki koe ni koe e whakahako hanga ulawe koe ni nai. Ka pau e whi mau ha tokoni ki he o tapai pe ko e ua he whanonga koe ni. E whakaata pe waka e so tia ke, pa goe pēno u protokolo ona ia ke nau whakakato ke whapapau pe uka ke whaha kontek. Ke tau hi pe hoa fitua awe ngai koloa. Ka mea koe ki he ka tau maha tsunami he tai minte tau lele pe. E kore pe ke tau lele pe ku o mahu ingai mo ui. Ka koe oku te mo me pe he tu ni oku kore pe ke fai social distancing mita taha poe ni ma te koe u api foki o sai pe na no fa ta pe na to. Ka koe hinga pe ka pau te Latu hau ma ta ke pe me ha papol ke. Pe me ha api ke tau feo. Pe mo e tu ni pe ko na koe ke he mask pe mo social distancing ai ko me ai ko kore pe ke tau ka tau pe tau ma tsunami pe kai te tau lele pe kai whakapoto pe o hoko tsunami ke tau alo no whakatahai pe mau e tutun ko ia ai mahalo ko ki tali no pe ke whehu na ke o mai essential services. Koe whaunga koe ni nei tuku mai he lockdown ko si koe mau whaitohi atu pe e tuku maha mau fua parisi atu himoa. O koe ke ilo mai ke kau polis whakolo e poko hai. Pe where ka pau e lava tuku maha mau ki media permits pai mo fua pe tai pe he di ke anga koe whengau e kuanga pe kore mo kotu malo. Ia, koe nai no fua koe hai ai tino koe share revenue. Então, ele conseguiu faturar uma grande torre. A mão do carro pelo reforço, o quanto ele foi Ako pe ki tohi kole. O mai e mo hingoa, ba mo laisene me alere ko te monga aki. Ele mau ko tohi whakaata e asia i pe o mea ko ia. Koe kana uhinga uia o kai puke ilo i me tahai ke whakakohingoa mea kono ID. Ka koe fuatu pe na lava me whakite permits media taha media na tolu ko ata ki alo mahino peso dia mea ko ma tolu nai ko experience benia he lockdown ko si lahi no to ta of ki ma tolu ya ete ya ko hai he tohi ate ko ke tohi ko ya sai taha ka pa ya mo ke comandar ke de dia ke ta ko ko so no sai mo e una loa po e whangiteke, ke toko net komodo. E lawa le lepe. Ke aspe ai koe mea ke mite. Ko inga, ko taim kou whema o tai pare mea ke mou lawa mai, mou lawa pe o mai ki he tau conference malo.
Okay no. Oku mohe bebe u. I mohe le be okay no dai. O fa ta mai mi sa panga o te tau fa ta no ge na. A to ya mai. Ka more kau wakai tai au heni kia ke piriketia pe kau aki pe mo e manua ko ni atelaite ko inga he ko fa ma pe foki e mau ngai fa matala ko information e Australia ABC ko anga pe lia e wakai atu i te pa aki ko ia na e pe na mate ka to e uhila ia i waka ka arle ba kau wakaya mo e te pe koe wakaya te u me koe tarifaki o wang ange ko hanga ko ai he ku daya mai ka mau tolu pe koe hai tu unga ki ai waka he tai mimi ate laite mate generator po be Paula hanga pina Tonga ya ha pe ai mapuna muna wa spare part yo o ka hanga pe ha motu e nyanga de nofo o ku wai fale maha ki we pe nofo anga na dos pe ai te ka time ko mate na ki fale kuki pa na papa ki pe na to o lunga ka ku ko si talamai blava pe o ngahi o no mate te ki ngahi fatongia o to kwanga na to ngau ali me ali o ki to kon pe pe ko ki atelaite ko o ko holo e positive cases ko he waka ai mai no na hanga pe o contain le o press conference ki mo na o te ta capacity ke toka ngai ki na tolu pa ku holo na e tolu no afo ke na o mai ko ni ku wafa ai o sia ka o negative ai ka ko ke to ai pe ke to la yang ai ke ko he atelaite Alo. Ko fa bani ko ni ko ai ki ko ke CEO e heo. Ko i ro ku fa la ai alolo ta noa o viviri mai ki ange hingoa o ki nau tolu koe o ku puke koe ni pe positive COVID tahi wa. Ka gai foke ai fai tūtūni o koe ke mau whakahoko atu a hingoa ko ia. Uhinga pe koe ngai uhinga ke. Ka tukupua ki CEO e health ke kataki. Ke kataki o ha o whakahoko atu a ngai uhinga ke. Ko ngā pe ke tukua e tālanga e mea ko ia. Mahalo na mau inga whiunga e oskoni e whamatala e CEO. Mahalo. Malo pito ho whanga pe ngai whatapu. Ko ia uhinga lahi pe, waipe whangi uhinga lahi o koe ke mau mawhanai ke tuku ata hingoa o hata. Kei ke ngata pe i he COVID, ka whahinga whakautua pe, kawa HIV, pe ka whahinga whakautua ke pe, o mau tui pe o koe ke whakaethika. Ke whai ngāwi koe o laki pe, o koe ke whiema o ke tau focus i he victim. Koe victim ka tau focus i he ulunganga pe koe tō onga e whakatupu ai e puke pe koe pihia i a whahinga maha. Ange pe koe Covid19. Ko tui koe mea lahi utonu ke toka ngai he kakai ai whounga ke nau hawai. Koe tui e mas, tau he waha, whano, pe ua te nofo hole ngai whitu koe o ngā pupu lou koe ke tafe ea, kai ke habili vili. Whakawawa o matapā. Koe ngahi mea e koe uni whakatupu e nofo e vai lasi hapu i whitu. Uloa ki ia. Koe ua, o mau whaamu ke whalala mai e kakai ka mautoro. Koe taimpe koe tahonga whakahingoa hataha. He kai ki te whalala mai hataha e ke potu ngā oe. E koe mea lewa hako, ta koe ko sione e kai tala mai e ko te evita. Ta koe koe ne hao me kolo koe kan tala mai koe kolo koe. Aia e ose ange ia ku whaingata ia ubito e timia ai public health. E taimi koe tahonga trace. Pe hoko e mea koe stigmatization. O tui mō mea i pe taimi koe tau stigmatize hataha. Unea ngā holoke au pito ai ngeia o hatoa taha. O tau whaamu ke langa ia ke taimi whaingata koe ni. Pe kono whaka o si pe kou tui o koe koe wha ui hataha.
Tapi he COVID tahi ba. Tau whanongo he ngahi kālang koe ni mo whenga ke trace, pe koe mao mei whi. O tau monu ia tau ngani, ko pehe o tau monu ia koe whakaiku mai ne alu e tau huhumalu i o mei mea o eni ki owa pe se te walu nima walu ono target population o fully vaccinated toki a o mai e COVID tahi ba. Lahi ngai whonua ia nea o whakataha pe COVID ia o kei hua noa pepe se tia huhumalu. O tau ngani utau monu ia o kei. Pe ka pau e whai sivi koe ni koe Omicron. O te umos mea ai pe koe variant o koe ke fufatu tamaki. Nea mane mafola wawe. Ea koe whai mea utonu ke tau focus ai ke whenga i ke, ang pe koe mea e palemia, whenga i ke ta ofi, contain, ke ua toi mafola. Ai ko tui ka pa te tau lawa, ia whai e ngai sivi koe ni, pea whai nge ko tau ikuna, ko tui whawhiawhia. Ka pai whai atu kua te ki mafola, ko tui koe te tau lawa pe, koe ka mea ke tau tuatamaki ai, ko tui wai pe palani ki ai, ke tau hokohokat. Kai tipe nia he hokohokat koe ne sivi kai koe maa. Maa pita. Koe Omicron, Ai koe mea pale mea ai koe o kai pe mahalo koe Omicron koe ngahe ku ne affect ka kai na sumalu. Ka koe kai ka ku ave sivia ke Australia ai ku ne fa kau ave he fiafini pe ko pongpong ke fa papau i mai pe koe Omicron. Ka koe tu tai mini tau treat pe koe Omicron ka le ke te fa no si. Si o kataki toki a palani whetuna mo e mista mo ui ke huhu malui mi he tau hongo fulu ke tau taha e koni kua wesia tau tolu tau tokanga tau tolu ki o lunga ka koni kua wesia e whanau i ki mia ha palani whetuna ki ano huhu malui si infect. Kone tupa ke tai mini koe Pfizer mo ngai vaccine ga whangofua whakamamain lahi ke ngape me tau nima ki o lunga. O te ke o ke tau ki lalo. Ke tau tolu e ni au puke. I ni pote whetuna. Koe tue tai mini koe neonga puke. Ai kau koe ka tahi puke lahi. Koe kato e ngahi teita koe tai mini ke whanau. O te ke aha ki whanau ia ki lalo e puke o whatu tamaki. Tēnau ki fofono pena tomo ki tāre. Lahi pena puke na toka koe. Ko ngalahi nau tole koe peke asa mea ki tuku. Kau kai ke pehe ia ke nau puke lahi o toko tole mahaki. Aia koe taimi koe whae ho malu ia. O tau tāke te kulupu koe o ku lawe angofua. E koe tau lalahi pe maka kai ua na ngai mātau. Ai o sawa pao te me tau tolu koe ki te Omicron. E tau whakapapau ia a pongpong ki ave siri ki Australia. Te kia. Pesi o ku ke i heni be. E koe kono whawhai ke he ia e toki mao mai mahalo ke ui ka hau. E ave a pongpong ki Australia, ki re pipa te nau toki o mai, ke mahino ai toko ua koe no ku mea. Ko tāna ka te au e ke wheu ia soa ne, whika aku mo i hu malo i koe ai whanau. Na e tau kamata muna e hau o tau tahau a ke tau tahawhita. Pea koen ko mahino mai ne mau e Pfizer, ke huhu me tau nima, ke tau tahata. Ko nuu sila, na to kamata he maina ko osi. Ai tau nima, ke tau tahata. Tatau mo Australia. Aia, na osi ai fotutu, pe ko nuu sila te nahanga o mai ai vaccine ko ia, ki he tau nima, ke tau tahata. Koe tū koe tai mini kata whapa mole pe koe te se whia mo lava whai e aho. Ik minister. Ia koe te se tai mini o ku e la peo whai te se uange au tupu ia. E la peo to e lahi ange ai. He koe tai mini e ulava o pool serum. Ai o mai serum ia e tapea whai nima pe ono. O test whaata. Ka pai positive but separate it out. O test tahata. Ai koe technology you can run through quickly.
he koe ne pepe mo ni ne mai ai foi pol serum ni ma te si positive ko to va he to ilo itama ko positive ba be alo obagu kaita vehu i he tau potano e fiafini a tene framalo pa vonga tene kapneti ka mai pulenga o ina tol ko ni nga hi va Afrika wa ki ko ni o mau nga we ko ni ki he Covid tahiwa ai mau fa malo mo tu tain ka mola wa mai o mai nga hi fehu mau inga ko ia ke kau pe mo ia nga hi me to kon mai ka mau tol le fa ko fatongia au nga fa matala ko na mo mai ko tu yo ku mau inga pe ke tau ho ko dai pe tau potano ai tain ta tau pe ko ke ngalo he puleanga ai mau fatongia ko ni ki na tolu na e wesia pe na e kau ko ni i he nga tsunami ko ni i he ngahi wike kon ko mali watu hage pe ko me ton paremia e kai ke wesi hai ne ma fa ho ko fatongia ka ki na tolu ta do filo ka na tolu na mai me motu ko ki Tongatapu ni ke fa ho ko pe ni mo me te ki ho na fatongia ko no popo mo support ta ta pe po fe tu na ia i tongan age ko na fa ho ko tu o pa o mahino wa ha no fa vai o ke ai fotutu pe mo pilikatia ke ia nga hi feitu pau ia nga hi motu ke ave pe ki ai me aliliu vai pe ko ato havai o tau hi ai ho fitua ko nga pe hange pe ko ha wa ka me muri ki tongani pe o se ho fitua ko ia pe na ave fa lot fo no na to ha pai pe ko va ke nga hi feitu ko wai fi ma o viviri ko ki ai ai o lele fa ta hape ai nga we kon ke Covid tahiwa no finga ke ta off mo mahino mai ange pe ko ha ka ai fotunga o ne mafola mo nga we kon ku ho ka tu pe ki nga hi kolo mo ki na tol ko ia na e wesia tamaki ko ni i he tsunami pia mo mo nga fi ai ku kai ke pe ko mole ai focus me ia na tol i kai u lele lo wa pe ai fa fatongia ai puleanga ka uma ki na tol kon mo ngai fa ta ko hinga pe na mau inga tatau pe tuunga fa tu tamaki na yai mo tuunga vulnerability o na yai i taimi fa inga ta ko ni pa wa to ai fa malo ka pa pe to ya mo ngai fehu i make o tu e ata pe ai ka officer ke mo to ho ko te ta no ka o fa si o mo te e kon ko fa tonga hi fo to pe ho wa ta mo ko ma pe hoko ai no ke lockdown ni i he fiafini pa ko le dai pe ga nge ko e ko me ai to pa me ka mai mi sa moi ke ta hoko dai pe finga aki mo fe to ni aki mo hinga ia pito ya mo to mo fa tongia ko no inform pe ko no fa hoko ai fa matala ko ni wa tu ki he ga ho mo ka listen